Itu aturan. Enggak sok. Sok. Neng ini sok. Iya. Keprok. Awahan, bere awahan, bere. Duduk teuing. Sok ngalah detong era-era. Lalaki rahaten mah. Cik acang-acang lah. Kudawa ngabalah bayang sok asa aku aja jantung Bisa begitu. ku karunya buat asa ku kaniaya anu manang papa hajat anu bantu Hajat aturan kapayuna. ku kaniaya tengah tengah nasib diri tuh tengah tega teuing tong luluasa Tong era-era aturan. kudu kumaha atuh tandangan buat asa ku tengah teuing sing emu jeung jenang Bisa aku gitu nama. Sok saha neng Amel. Neng ibih heula sok atuh. Heeh. dadah teuing Oh kata ya. Kecil-kecil cabai rawit ieu mah. lalaki rahatan tena Ibu hajat aturan sawer heula. ibu hajat anu bageun kudawa ngabelah bayana buat asa ratu jantung Iya beres. ku karunya buat asa ku kaniaya anu mana ibu hajat teh anu bageun Ibu hajat aturan. ku kaniaya Apa na besan tengah payu. tengah nasib diri duh tengah tega teuing tong luluasa Oke. Beksa. sarengana panganten anu bageun Neng Repa. pantek kedan anu mulia Pak besan aturan papa kapan. besan ibu besan Bayar laguna ya. tangan tua mah gogodana tapi niat kedah kebageningan gogoda ulah hebat Waur gitu nama. lain-lain ada wanai geningan cabaran ditawaran kapayunan Enjoy ke. papa besan ada yang anu bageun Pak besan aja kapayuna. Malaga orang sasarangan baca kena seni kagungan sisa satu turunan Aturan Pak Haji Injang Pak Haji Injang Bos. aturan panganten adai Pak Haji Injang mah. anu sayang anu panah Pak Haji Injang. Bapak Haji Jang anu bageun disayang sayang Atur nuhun luar biasa. memang kuring Mojang wangun harga ya Neng Amel. geus rumasa Salam pangabaktos sadayana di payu. teu kudu disebut batur Halo. rumah tangga kan Awas. jeung manehna da puguh layan sasa Pak Haji Injang haturan
Bapak Haji Ujang, biar sudah tua, biar tua rasa kaya, bahaya pasti langsung beli motor. Jalan-jalan ombak Vespa, bareng aprok jangan sama tajan kasih tajan gaya percuma dah terusah biar umur sudah tua biar tua asal kaya cahaya ngekuring laksana Ibu hajat, apa yuk ibu hajat? lihat TV motor Vespa jalan-jalan numpak Vespa bareng aprok jasa tajan kasih tajan gaya Ibu hajat apa yuk ibu hajat? percuma dah terusah Pak Haji Ijang. bagian beli kalau pulang Pak hajat deui. tapi sering dolanan Bapak Haji Ijang aturan Bapak Yuna heula Bapak Haji Ijang ada anu bager bisa yang saya Abu hajat, abu hajat, gunung abu jati hajat, abu hajat. tempat wong asema Pak hajat sama apa yuk? gede cili lanang wadon tua etno jalur Rizki neng kuasa Bapak Haji jangan deui Pak Haji Ijang. anu sayang muter-muter kota Cirebon arep ngetan arep ngulon tukang beca gawe pada ngodon Bapak Haji jangan deui anu bager disayang saya gunung jati tempat wong sebab gede cili lanang wadon tua enom jaluk Rizki neng kuasa ibu besok anu sayang motor-motor kota Cirebon arep ngetan arep pulang tukang beca gawe pada wadon ibu besan deui anu sayang kapayan Kosipa. biar nombokan kekurangan gaji sabulan tenyukupan tunggu-tunggu nagu gade mari jeung capek hate barang geus tumpuk di pagade la 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 Jangan main
Ajajing Allah Allah ajajing. Ajajing Allah Allah ajajing. Ajajing Allah ajajing. Ajajing Allah Allah ajajing. Ajajing Allah Allah ajajing. Ajajing Allah ajajing. Ajajing Allah ajajing. Ayo nambah pilihlah bari nyaring. Ayo nayat puntang lila bari hudan. Si Nyai mah kudu diayun. Si Agus mah ayun-ayunan. Reksa rumah masih paraman. Ayo nambang pingling labari nyaring. Ayun-ayun putang lila bari hudak. Si Nyai mah tuduh di ayun. Si Agus mah ayun-ayunan. Reksa remah masing beremah. Ayun bang bing lila mari nyaring. Ayun-ayun puntang lila bari udang. Si Nyai mah duduk di ayun. Si Agus mah ayun-ayunan. Sebsare mah masih bereman. Ayun bang pingling labari nyaring. Ayun-ayun putang lila bari hudak. Bajinjang, bajinjang. Tuduh di ayun. Si Agus mah ayun-ayunan. Reksa remah masing beremah. Ayun bang bing lila bari nyaring. Ayun-ayun puntang lila bari udang. Si Nyai mah duduk di ayun. Si Agus mah ayun-ayunan. Sebsare mah masih bereman. Kepat-kepat tendang ayo nama kepat tendang. Ayo orang kepat ayo nama mumpung lajang. Baga dengan ringku bujang. Orang kepat tendang mumpung lajang. Kepat tendang dang ada lendang. Kepat tenang ayo nama kepat tenang. Ayo orang kepat ayo nama mumpung lajang. Jaga mah ingat diriku bujang. Gerak kepat dan mumpung lajang. Kepat tenang dan ada rendang. Ayo nabang bingung lila bari nyari. Bapak Hajar Ayo Teri. naputang lila bari hudang. Wajah ini salamana. Tuduh di ayun. Ayah Pak Haji Uce ya. Ayun-ayunan. Reksa remah masing bereman. Ayun bang bilila bari nyari. Ayun-ayun petang lila bari udang. Si Nyai mah duduk di ayun. Si Agus mah ayun-ayunan. Rep sarena masih bereman. Ayun abang bingung lila bari nyari. Ayun-ayun putang lila bari hudang. Si Nyai mah tuduh di ayun. Si Agus mah ayun-ayunan. Reksa remah masing bereman. Teh witi ayah. Yeay. Wajah Epa ya. Yao yao kamana yao 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 kamana yao sabilana desa jadi berkah itu eta ulah jauh berkah dia eta ulah dekat jauh dekat tepi tenang jauh dekat tepi tenang hari ayah si kaloler Pilanang desa jadi terkait itu eta jauh
seteju sana. Waktu tamasya ke Binaria, pulang-pulangku berbadan dua, meski tanpa restu orang tua, sayang aku rela abah bawa pulang
lewat tontonan beli kancing kalah daun muda cerane hiburan beranda tua tua si tua kaladi makin tua semakin menjadi tua si tua kalapa makin tua jarane berguna mudah poya-poya tua kaya mati masuk neraka beranda tua solot terkadang belaga keren tapi lah bergaya pakai parfum mesin super mereka baju distro oke kayak bujangan HP baru beli ketinggalan dompet kepala sing dadi andalan beranda tua bojone palu anak kepitu 11 butuh celana-celana pakai mobil anyara cuci mata kayak bocah pemuda sambat tontonan beli ketinggalan orang muda sing ada di andalan beranda tua tua si tua kaladi makin tua semakin menjadi tua si tua kalapa makin tua jarane berguna mudah poya-poya tua kaya mati masuk neraka ananta pancaye apa titetena apa dia apa titeteku apa tito apa tikut-kutku apa caye ananta pancaye apa titetena apa dia apa titeteku apa tito apa tikut-kutku apa caye sunerima surat biru tulisane sampean hatiku rasane kaku batin kula ketangisan kula kudu nerima najan ora kepaksa ning batina omong pisah nanging ora kuasa sunerima surat biru tulisane sampean hatiku rasane kaku batin kula ketangisan putus cinta lewat surat nahan sakit ora kuat dunia katone padeng mong sampean sing kedeleng awana bengi beli bisa turu awet narima surat biru dikira rasa keganggu nih sampean pulang kelayu sunerima surat biru tulisane sampean hatiku rasane kaku batin kula tetangisan kula kudu nerima najan karo kepaksa ning batin omong pisah nanging ora kuasa sunerima surat biru tulisane sampean hatiku rasane kaku batin kula tetangisan putus cinta lewat surat nahan sakit ora kuat dunia katonge padeng mong sampean sing kedeleng awana bengi beli bisa turu awet terima surat biru dikira rasa keganggu nih sampean kula kelayu pernah sesayang itu pernah